Judul renungan kita, jujur dan rendah hati, dari Pasalmen 32. Nasiam hasoman, malas ma uhurta. Boy use pajupa bani acara, pamalas uhur bani channel YouTube Bahasa Simalungun. Paima iboge hita hatani Tuhan, martonggo mahita, mangindo pambobay ni tondui napasing. Martonggo mahita. Ham ale Tuhan Yesus na doma manramotkon makasomani hanami bani haganupan lahuan nami. Sihol mahanami manjalo hata hagoluhan, maritehoni pambobay ni tonduymu, lambin ia guluhkon ia rusi, janah malasma uhur nami. Hadir maham Tuhan. Amin. Nasiam hasoman, renungan bata sadarion, ibuat kumbani buku renungan wasiat, namar judul Hapitoran apa toru maruhur. Maronjolan bani Pasalmen 32. Janah nats nagabe pusat permenungan bata aima humbani ayat 5 namak katahon. Hupabotohkon mabamu dosaku, anjaha seng huponopkon hajatonku, nikudo sopot kononku ma panlanggaronku, hubani Jehovah, jadi isasap hamdo utang ni dosaku. Nasiam hasoman, hita haganupan pasti do satuju, paboa salah sada unsur ibagas relasi hubani halak naligan aima hapitoran. Sebuah relasi pasti terasa hombar, janalang pasonangkon, anggogok ibagas kepura-puraan. Bahkan gabe mudah menimbulhon hasurigaon. Sonaido homa ibagas relasita pakon naibata. Salah sada usur na penting aima hapitoron ilobe-lobeni. Daud paingatkon pasal sonaha penting ni marsikap pitor ilobeni na ibata. Terutama ibagas na mengakui dosa, hasalahan, apa palanggaron na binahen ni jolma. Hapitoron ay manserminhon toru maruhur, apa keterbukaan hubani na ibata. Hagadupan ay sihol pataridakon, hasadaron laho marubah apa mengubah cara goluh umat, sekaligus mengalami hatuahon atau pasu-pasu naibata pasal pengampunan humbani. Halaniai isena betul-betul marhamu bahon niuhur, janah memperbaharui goluni aido namanjalo pengampunan apa pembaharuan na humbani naibata. Langa dong sahalak pehitaon na luput humbani perbuatan dosa. Maritehon pangajarion Daud on, hita marsukur halani naibata, makarosukon kuria napitor, apa martoru niuhur, ibagas na mengakui haganup dosani. Hita idilo laho memiliki sikap uhur na sisonayai, halani hinorhon dalan sisonai hita semakin sadar laho marubah apa membangun hagoluhan natang sediaran apa gokan dear ilobeni naibata. Ibagas hapitoron apa martoru niuhur hita merasahon damai sejahtera. Amin. Martonggo mahita. Dia tetupa mabamu ham Tuhan, naduma mengajari hanami pasal hapitoron pakon martoru niuhur. Mampun hamma hanami makorjahon mandalan kon ai. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Nasiam hasoman, sonaima renungan bata sadarion. Ulang lupa hita, like, subscribe, janah bagion hita hubani hasomanta. Ay maritehon na sonai domadihut hita manukoli horja pegabaran Injil riap pakon YKB
Tuhanta Jesus Kristus ma nama masu hita ganupan. Horas.